کرونای 825 جهن گشتیاری لی پارێزگەها دهوکێ چولکرینە. سیلاف یەک ji navdartirîn havîngehên Kurdistanê, parvîdemî ya miştbûj geştyaran. Niha vêre li şûna tomarkirina hatina geştyaran, rojên ziyanan dihêne hejmartin. Xudanên cihên geştyarî lê havîngeha Sîlavê di rojên cejna Remezanê ya sala borî da di navbera 5 heta 10 milyon dînaran her êk ji wan dahat komkirbû. Lê ev sala geştyar lê havîngehê nahêne dîtin. Ya ev sala hiç rengekî kes nehot ya. Nisbet por gelek fark bu. Hakutul vê rengê çi bu heta çi se gere û tu bu heta dikanê me binî boriyeta be te çi xuşî bixunel bu yani hendî xebse wezdîhan bu het vê rengê da hat binî ev sala vî şiwaya yani gelek tesîra xwe hay. Kesin yani çûl hat binî. نسبت وی پتو کرونا یعنی گلک صد ام همی خلک سیلوه و قضا امیدیه یوب زنگینه گشتو گذاره و رنگ خرخرو یعنی ضرر مندم وشوله و روزی ضرر کمازن همی آیدو یعنی خدانت مطعما خدانت موتیلا خدانت کشکو جین سیاحی همی گشت یعنی از بیجم عام ضرر رو دوی وشوله. Berya belavbûna vîrusa Koronayê hatina geştyaran zêde bûnê da bû. Di rojên cejna Remezana borî da 35,000 geştyar hatbûne vê parêzgehê. Nêzîkî $105,000 mezax dibûn. Rêveberiya Giştiya Geşt û Guzarê li Duhokê pêşbînî kir di sala 2020 da 700,000 geştyar bihêne vê parêzgehê û dahatê pirêka wan destkevît bi mezaxtina $300 ji aliyê her yek ji geştyaran ve $210 milyon dibûn. Lê Koronayê ev pêşbînî berovajî kir. پشتی نمانا تیروریستین داعش و تا بری هاتنا ویروس کرونا پیشکفتنه که برجاف خواه دید بو شین بیجین سالانه 25 حتی 30 ریجا هاتنا گشتیاران بر بزیدبون چو دیسان ریجا آواگرنا بنگهن گشتیاری 6 حتی 7 صده زیدت بو او بشیوه که سالانه اکید بلی ویروس کرونا نهیلا کو ام گهین همی وان آرمانجا 205 هاوینگه لی پارێزgeha Duhokê hene. Hindek ji wan li salên borî nebtinê cejn û helkeftan da, lêl her çwar werzan da pêşwaziya geştyaran dikir. Salên derbasbûyî li rojên cejn û bêhnvedan hatinoçûn li varan gelekî bi zehmet bû. Ji ber ku eger mirovî hatinoçûn kirba, da milê mirovî ji gelek kesan girîtin. Sal bû salê rêja hatina geştyaran zêde dibû. Avakirina cihên geştyarî jî li parêzgeha Duhokê zêde dibû. Li sala 2019 rêja avakirina cihên geştyarî 41 sadê zêde bû. Lê li 2020 hem avakirina cihên geştyarî û hem hatina geştyaran jî rawestan. Eyüp Nesirî Rodao, havîngeha Aşewa, parêzgeha Duhokê.